Kua whakatahangi atu te whawhai mo te mana o te wai Māori mo tēnei wā. No te rānei I te whare pāremata I whakatakotori atu ai e te kāhui o te whenua me te wai, tā rātou pūrongo ki mua I te minita take taiao I a Nick Smith, me te minita take ahu whenua me David Carter. Ko ngā iwi Māori I whai wāhi nei ki te whiriwhiri I tēnei pūrongo, ko Ngaitahu, ko Tūwharetoa, ko Tainui Waikato, Whanganui me te Arawa. Hea I ki te tumu whakarai o te uepū o ngā roto moana o te Arawa a Roku Mihinui, he mea whakamaumahara ake a tā Archie Taiaroa I roto I tā rātou hui I te rangi nei. Nui te pauri ki te wei atu ki tērā rangatira. Archie was the driving force to a great extent in the iwi leader forum. His and the Whanganui stance in terms of ownership of water was the underpinning guidance commitment for all the iwi in terms of this. Whai wāhi ngā iwi ki roto I ngā whiriwhiringa mo te wai te take, ko te mana mo te wai, ko whakatārewa hia tērā take, engari mo ngā whiriwhiringa, mo te noho I te tau ngā kaunihira o te kāwanatanga ki te kōrero, me ki mo te whakahare o te wai, ko tutuki pai. Te te manaku ia, I eke ki te taumata I wawatatia mai e tā Archie te wā iai. Heoi, e whā ngā take matua e kōkiritia nei e ngā māngai a iwi nei, arā ko te hauora o ngā wai Māori, te toha I te wai, ngā tikanga whakahaere I te wai, me te mahi ngātahi ki te kāwanatanga. Ko te tūmanako mā tēnei pūrongo ka tāia e te kāwanatanga, tētahi kaupapa here mo te oranga tonutanga o ngā wai Māori katoa o Aotearoa, te whakatū.